Kublai shubun fibro ka result jong ka post ka bare jong ka GDS apa ka post office kalami te kitu ki ba apply jisa check ki kerteng ki jong pi ngane tu ki ba dai jong ka Meghalaya mo te kane karang dai tang ka first list. This shortlisted candidate should get the document verified through the divisional head mentioned against their name on or before 21/3/2023. Haka arpoitere kane dai tang ka first list tekin mi hadu ka food 5 list kat ba kinang don ki kerteng ki bongwan tekin sami be kumta teki balon kerteng sa songo bahaban late report mo. The shortlisted candidate should report for verification along with original and 2 sets of self-attested copies of all the relevant documents. Habra ayaki self-attested copies diongi documents but original ru are teliki set mo 2 sets of self-attested photocopies. Tengnil adap ai kerteng ke division office post name post registration number candidate name percentage of mark candidate community gender mo document to be verified with lada betu dengan late direct sha jongka Meghalaya mo to kene ka diga result jongki Meghalaya kasdang nadu ka ba sanspa khandai puar mo kini di shortlisted candidate te nomor kidon lagi UR ki ST iwa ka jong tel adon lang bar ki dikhar bar ki khasimo sampai ki kerteng jong pi lar bidon the sans pak khnai par de jongka Amlarem subdivision Amlarem de UR te UR yo kuldip yo score ke belong khandai phopra percentage khnai phra point R percentage SC category male Meghalaya division te Amlari BO kane de Ramu Jutu yo nyop khandai point san na PWD mone PWD dan Bakmara yo nai ka UR nero Anurag Kumar Pandey khandai beberapa percentage EWS and Bakal Bazar Singre R Marak ini dia napo ST kategori yo naik pinyo point R percent female haban late ni ban report po Meghalaya division North Eastern dan Barato BO Ramawat Narendra Babu na ST yo naik percentage na po bareng gapara yo Inzar 98% dari napa Batau BO yo Banot Hussein yo khnai fly point saw iner ST category Betsing BO ne Bikash Kumar Shah 98% na UR category Bahaj Bari ne UR category yo Anshu Kumar khnai fra point 16% na Bhoirembong SO yo Dipak Kumar kene na OBC te Bohlar Bhita BO kene di PWD yo Satyapal Yadav nyo Popra point Pralai Bikongre BO ne UR ne Shiv Shankar Singh na UR kin yo baik kibana barma Shiv Shankar Singh Borsora ne UR ne Gayatri Rajendran Dai Pusan kibade UR yo kibana bar Borsora kane runasan Borsora biang jongke BPM ST yo Vidyut Dekarabha naipsan Borsora BO BPM Akash Kumar naipsan Birki yo Power Sachin jong ST yo naipau Chandabhui BO Pintu Das Dai Penreu Chapahati BO Ritu Purna Rabha Naipsan Tur ST Chenggapara UR Nesovik Saha Naipsan Dalia BO UR Wet Prakash Naipsan Dambugal OBC Brabdev Naipsan bun tangi mana bar goyo Darang BO Seta S ne UR kategori khnai penreu mawa UR gibon yo bina bar Dawagre Ripan Pardahan dai penreu hang nete Dauki SO ST yo Shudhan Kumar naipsan ST turo Dholai BO UR Simi Sharma naipsan Ding Paso UR Abhishek
V handai pesan Dima para ST turo Hira de Barma handai pepra Gairong Avinash Kumar handai pesan Gan Chudari Anuj Kumar handai pesan Gan Chudari bio biang Shahrukh Khan handai pesan Gerengandi Jegal Amit Kumar Singh handai pesan Gumaghat Samuel Molsom Prab Khandai Punsaw ST Haloi Danga IWS Pawan Kumar Handai pesan Holiday Ganj UR Ravi Ranjan Kumar handai pesan Yau Thamai UR Jelik Shweta Kalita handai pesan Jaido BO ST Nirab Chakama Prab Khandai Punlai Jaido BO BPM Arjun Basumatari handai fulai Jengrapara ST Arai Thanazari Jingjal BO UR Shahil Hussein Ini important kasin meniru. Oke. Dan Joshi para ST Realty Kharkongor Prab Khandai Panpalai Organic Way Female ST Realty Kharkongor Kalai para Dipasha Sengupta UR Naipsan Khonjoy BO UR Gane Aparna Gotom Krang UR Monica Kumari Lajdu UR Tosnim Zamila Naipsan Lajkor BO Resmita NEOG Nepsan Lajkor BO Biang Adhimula MR Nepsan and then comes a Laj Nong Rim ST Lambok Shaprang Tabak Naipo Laj Nong Rim Biang BPM Julina Baseo Moj Daipo Point Pralai Lai Laj Ring L Sriram L UR Naipendrew Lau Bertun ST Linda Besi Lingdo Knaip R Ponsan Lum Shnong Rohit Kumar Mandal Prab Knaip Ponlai ST Madan Bitau BO ST Bandana Basumatari Knaip San Mahadyo IWS Ashwani Kumar Mahesh Kola Bhadawat Suresh Prabhupra Maskuny Datmush EM War ST Duro Prab Khandai Dat Mushkem War Prab Khandai Machagiri ST Kanhayalal Knai Pralai Maube Devanshu Naipsan OBC Mau Ej Lingam OBC Momita Majumdar Naipsan Mauhati UR Deva Laki Kogoy Naipsan Mahoti Biang IWS Meshwar Verma Naipsan Mau Hiang ST Gary Maxwell Lingdok Nong Laj Prab Khandai Kalau yuk ni Gary Maxwell Nong Laj Pok Mau Hiang Dan Mau Kriya UR Kene Devanshu Mau Kendeng Kene UR Kene Ravi Kumar Ravi Naipsan Seneng Bechne Mauli UR Adash Kumar Maulong ST Manbha Mangu Daipu Way Maulong BO ST Kenerok Manoj Kumar Rao Naipsan Maunga BO UR Akansha Naipsan maupun ST Ritesh Khamwar Naipo Maushud BO UR Kevin Strong Lauren yang Knai Penrew and Mau Tawar ST L Langantiu Dok Tedong Knai Pesan Mau Thengkut ST Ramawat Minakshi Prabhupra Meliam BO ST Kesan Kupar Ling Skor Prapanyo Ponsan Meliam BO Biang BPM
Nitish Kumar Singh. Mihan Para BO ST Banot Navina. Mulsey BO Nidhi Gupta Lepsan. Mudhangra BO ST Pravin Amgothu Prap Khandai Poinlai. Muktapur ST Amgothu Mamathasri Prap Nyeo Poinsau. Muktapur Biang BPM Charles Buam Khandai Pesau Poin Khandreu ST. Mustem UR Shubham Kumar Khandai Pesan. Melat ST Anisha Nongrum Khandai Puar Poin Pra. Melim Belai Ular Melim Selai Ular UR Vishal Khandai Pesan. Mensengat ST Khamti Lamare Pra Poin 666. Oke. Naljuri BO ST Rupanjali Daimari Prapunyo Poinsau ST. Naljuri BO Biang BPM ST Bukya Raju. Nangwal Bibra UR Suni Kumar. New Bhai Bari UR Champak Das Khnai Punyau. Ngunrau ST Bala Sidor Nonglang Khnai Po Point 66. Nirwal Giri BO IWS Abhishek Kumar Khnai Pesan. Nogor Para PWD Amit Kumar Nyependru Point Prasan. Nong Kenre Khnai ST Ashish Uraun Khnai Pesan. Nonglang BO UR Nitish Kumar Singh Khnai Pesan. Nong Po SO ST Mantu Baglari Khnai Pelai. Nong Sherkon Kene UR Kamakhya Tiwari Khnai Pesan. Nong Thliu ST Simal Prasad Marandi Khnai Pelai. Nong Thniu IWS Roshan Raj Khnai Pesan. Nong Thniu Biang BPM Muhammad Tosif Belal. Oklan SO Mantu Kumar Khnai Pesan. Pala BO UR Ghansham Singh Khnai Pesan. Pamura BO ABPM ST Mebanjob Kharmuti Prab Khandai. Dan Pom Lakrai ABPM ST Dabiang Kipasi Khandai Pelai Banyue. Puksora ABPM UR Supriya Kumari Khnai Pesan. Puriang BPM ST Pritinis Hadia Khnai Pelai. Pendam Sakwang UR Piyush Kumar Khnai Pesan. Raja Bara ABPM Biang ST Dewan Kudot Narendar. Raja Para BPM UR Siva Prakash P. Rangthong UR Amresh Kumar Khnai Pesan. Rata Shera Kena ST Santosh Banot Santosh Pra. Rengdo Bazar UR Hariom Kumar Khnai Pesan. Rango Agal BO Anjali Bharti UR. Rangosora ST Anurag Bagwar. Rongchek Achong ST Chensa W Sangma Prab Khandai Poinlai. Rongrenggiri OBC Adash Kumar Khnai Pesan. Rongsagiri UR Humanshu Kumar. Ringiba BO ST Bicitra Reng Prab Khandai Poinlai. Rengku Bazar UR Kumar Vedan Khnai Pesan. Saiden APM ST Aldar DFS Merthong Prab Khandai Poinsan. Saiden BO BPM ST Uneru Dabyang Lin Marwen Khnai Puar Poin Pralai. Saj Sama BO ABPM UR Roshan Raj. Sanidon BO ABPM OBC Anuj Kumar Khnai Pesan Pensan. Selsela BO BPM PWD KM Kanchan Yadav Prapsa Pensan. Syamnagar IWS Kene Prakash Kumar Khnai Pesan. Sibari BO Raju Munibora Prapsan Penjrew. Silgigri
PWDE Rohit Kumar Singh Nyup Sao Poin Wei Sengi Moleng ST Bukyan Navin Prapanyo Poin Sao Sengi Moleng ABPM UR Aniket Kumar So Young SO EWS Abhishek Kumar Naipsan EWS So Kha BO UR Meghna Barwa Naipsan percentage mo so Kumi BO BPM UR Vishnu P So Minting BO EWS Anand Kumar Naipsan So Ringkham BO BPM ST Pinda Rishisha Kharbangar Naipoi Penpra So Napur BO BPM UR Rishad Uddin Songsak BO BPM OBC Chandini Kumari Naipsan Sulguri BO UR Anil Kumar Naipsan Sutengah BO ST Juhel Debarma Prabkhandai Poinlai Sendai BO BPM Pangkaj Malik Naip Nriu Point Nriu UR Telsura BO UR Shubhampal Naipsan Thang Peleng Pendem Kse ST M Amebari Nongsik Naipway Point 6 Oke tu Terang Belang BO UR Muhammad Mutafik Haidar Naipsan Tenger BO UR Raja Kumar Naipsan Terna BO BPM Ajay Kumar Naipsan Pekendai PWD ini Ajay Kumar Terna BO Tersad BO ABPM ST Malutu Anis Pra Point 66 UCCSO ABPM EWS Nihit Pratap Naipsan Kem BO Kyang ABPM Roshan Kumar ngade OBC Naipsan Ladang ABPM kena UR Aditya Kumar Naipsan Roy BO ABPM UR Sudhir Kumar Naipnyo Point Pra Sao Nongbri BO ABPM ST Bandrap Lang B Tron Prapkhandai Point 66 ST Solaj BPM ST Rajesh Kisku Knaipoi Point R Opar Shillong SO ST Marani Pangging Naipsan Yalang BO UR Prabhat Kumar Jha Naipsan Yuksi BO UR Pitrasha Banik Naipnyo Point R Tekne baro kidai jong ki Meghalaya sampai ki kerteng jong pi ki badan te warla bun ki banabar ki kerteng ado ki ST ado ki PWD ado ki UR ni namnai keren ki bun baik banabar tengah sami biang saka second list third list fourth list te ai abe kerteng jong pi ki ban me biang ki list te kini ki kerteng ki balami menta sobha ban late report hakine ki division ki ada bu hangne ki labu ki division ki kerteng sapule na kini saj don without Meghalaya division Patna division laka jong division ban late ban report di kita ki division ban late report ban ra ki dokumen ki jong pi te tang kini kuble jubun